Dito yung timay ka upat nga inak panangituloy. Dito'y lesson tayo, characteristics of a healthy Christian. Muna kakabsat, iti January 24, then 27, then last February 3, and tonight, I'd like to continue to speak to you on our subject, the characteristics of a healthy Christian. Ket aday ti maysa nga punto kakabsat nga inturong tiyapo ngayon naksublyanan. Nalpas tayon ngem han ko unay nga nai-explain iti kay papanan na deto iti biyag tayo nga Kristiyano. So tonight, the Lord led me to speak on number 3, self-mastery. But let's review the lesson first, okay? Characteristics of a healthy Christian. Number 1, with a staying power. Okay? Number 2, a strong private life. And then, on and on. But number 3 tonight is self-mastery. Now, kasmat iti bagita yung kakabsat, masapol ti panagpasalunat. Amen. Iti spiritual nga panagbiag tayo as Christians, we need to be healthy. Our church must have healthy members. A healthy Christian is a growing Christian. Everybody said it together. A healthy Christian is a growing Christian. Ti Kristiyano nga nasalunat ket aggrow nga Kristiyano. So, ti may katlo kakabsat nga feature wano trait ti may isa nga healthy Christian is self-mastery. Maiturayan na kakabsat iti sarili na. Now, in Galatians chapter 2, dito yung kakabsat, iti in balakad ni Apostol Pablo, kadagiti believers ti Galatia, concerning the life of a Christian. Galatians 2:20, it says, I am crucified with Christ, nailansaak anaikuyog ken Kristo. Numan pa'y kasta, agbiagat. Diba, timailan sa ngamin idi kakabsat, ket death penalty. So, deti bagbaga ni Apostol Pablo, nga nailansaak ka na ikuyog ka ni Kristo means, I died. Anat natay? I died. Sinot natay? Oo, sika di natay. Now, I'm crucified with Christ. Numan pa'y kasta, si bibiyagak. Ket saan nasyak, no diket ni Kristo ti agbiag kanyak. Ket ti biag, apagbiag ko ita itilasag, pagbiag ko gaputi pamati ti anak ti Diyos, isu anagayat kanyak, ken inyawat na ti bagina, gapu kanyak. So, self-mastery and self-denial. Pananglipat iti sarili. Panang control iti sarili. Let me ask you tonight, who among of you are struggling with self-control? Raise your hand. Kada kayo nga agbuy-buya yan ta Zoom kakabsat, no, adop ubrayong agsel-cellphone kat isar dengyot basit. Ta dinggan nyo nga ipasnet detoy kasi this is a must for every Christian. Okay? Malaksid no itratrack you digitay friends, that's okay. Ngem just make sure nga maipocus yung adinggan kakabsat kasi dating nga subject matter kat nagdakkel iti blessing na no may apply tayo di pa nagbiag tayo. Amen? Okay. But if you are checking on your visitors and relatives and friends every now and then, that's all right. Basta the important take at may focus kan, may concentrate yung dagdingag kakabsat. Okay? Now, let me ask the question once again. Who among of you
are struggling with self-control. Okay. There is a problem that I would like to bring out, which I believe, amin tayo kakabsat, makarelate kada ito nga problema. Ikabil mo. Let's read together. I-personalize tayo. Go. Why is it that I cannot control myself? I know what is right and wrong, but I don't just seem to be able to do what's right. Now, how many of you share the same sentiment or problem? Raise your hand. Apay nga ta nga jak matengel ti bagik. Apay nga hangko kaya nga kontrolen iti bagik. Iti ugalik, ti panunot ko, ti temperamenturak. Apay nga ta, I cannot control myself. Dito yung absat kat, this is not meant to point finger at each other. This is for self-evaluation, self-examination. Amen? And self-admission. So, admitaram ti bagbagim, I cannot control myself. In one aspect, kakabsat, amu tayo, nga dada dagiti pagbasbasulan tayo, nga maararamid tayo, nga mutay nga dakas, nga apay, nga kas na iso, iti paggugusto tayo ng obra, kat di tay mapundan ti bagi tayo, di tay maisardan di jeng obra tayo, di tayo nga mapapatay di jeng bad habit iti biyag tayo. Why? That is a problem of self-control or self-mastery. You know? In Romans chapter 7, verses 18 to 20, makita tayo kakabsat, itikunan ni Apostol Pablo. Romans chapter 7, verses 18 to 20. Kunan natin English, for I know that in me, that is my flesh. Anak ano, day James bagana kakabsat nga problema na? Flesh dwelleth no good thing. Deti lasag tayo, no lasag ko na tayo, saan nga deti literal nga lasag? No dikat DJ sigod nga katatao tayo. DJ sigod nga katatao, meaning DJ old sinful nature nga natawid tayo, ka DJ muna nga ama tayo ni Adan. Laglagi po nyo kakabsat, nga timay sa nga anak, ag-reflect ken kwa na, ti several features and characteristics dagiti naganak na. Just look at the physical feature. Ang laan nga di sakit matawid, no di kat pati langa. Isu nga ko na, dagat, like father, like son, kalanglangam ni papam. Like mother, like daughter, kalanglangam ni nanang mo. But not only that physical feature, tinatawid tayo kakabsat kadagiti naganak, but way back, kini Adan, kini Eva, down the line, natawid tayo kakabsat, timaysa nga kababalin, iso dito sigod nga katatao tayo, day di makuna nga sinful nature. Day jay iti kuna ti Biblia nga flesh. Kat iti day ta nga galag kakabsat, awan tinasayaat, binig nga dakas. Awan tinaimbag, binig nga dakas, binig nga makadadael, makaperdi, ket makapasen naay iti puso iti apo. So, dayto iti umuna kakabsat nga masapol, nga identifyin tayo, nga problema tayo, nga sangapada kakabsat, individually and every one of us. We have our flesh, our sinful nature. Ma-identify tayo dayjay. So kunana, for to will is present with me. But how to perform that which is good, I find not. Anak kahit nang asawen, at da kanyak dayjay nakem nga makaamiris tinaimbag, ngem awan kanyak dayjay kaslang bileg nga mga ramid iti daytoy. He is referring to his flesh. At ay dinangan ni Adan kan Eva, gat na amudat dagas kan na imbagan at nanalukatan ti matada. So, it is sigod nga katatao tayo, amu tayo,
itinaimbag kan dakas. Amo tayo nga tinaimbag, isot dapat, jay dakas, masapol nga liklikan, ngem awan makita tayo nga kasla bilag, kaday nga nature nga mangipatungpal, day di amo tayo nga naimbag. Verse 19. For the good that I would, I do not. Di kayat kong aramid nga naimbag, kadyak mo't maaramid. But the evil which I would not, di amok nga dakes, isumot ti mararamid ko. Hello? That I do. Ape nga isot mo, brat. Iso nga, daytoy kakabsat. Haan nga dayjay, kastuyak ngamin. Haan, identifyin tayo ngamin. Nga da talaga, masapol, nga mapengdan ken matengel, nga nature, nga no di mo ikaso daytoy nga banag. Limitaran na ti panag-grow ti spiritual life mo. Hangkag balin nga healthy Christian. Verse 20. Now, if I do that I would not, no maaramid ko nga rod, it is no more I, hangasyak, but sin that dwelleth in me. Meaning, the nature, sinful nature. There is this uncontrollable force. It's not impossible to control, ngem. May sa iso na nga force kakabsat, nga isot mangidurdurun king ka, nga agpanunot, agaramid, iti dakas kadag basol iti apo. The sin he is referring to is the sinful nature. Kat deto'y DJ kunatayo kakabsat nga human weakness. Nalaglagan nga termino kakabsat DJ. Ngam one way to explain it. Ngam ti talaga kakabsat, sinful nature DJ. Digito young people, bagbagam, agsuan, sinful nature deta. Right? Ibagam nga na makiar-aram, nakob-ubing belang, ipatuloy na latan. I-post na pa ita Facebook, agpanglaing. Ano di jay kakabsat? Sinful nature. You see that? That is sinful nature. At the deprived, rebellious spirit, disobedient spirit, all of it, at the ka di jay sinful nature. Tatta kakabsat, dating a weakness. Now, in many form, mabalin nga, sa baliking ka nga weakness, mabalin nga, dating a weakness king kakat DJ, narigat ka nga makapagtepal, narigat mo nga makonkontrol di pungpungtut mo. Sino ka datayo ti kas jay kakabsat? Di na kaya nga kontrolan ti pungtut na. Datayo amin. Ustod ako nam dada. At one point, amin tayo, at daday jay pan nakapunot lata, kasla bulkan nga sumabog latang kakabsat. Uncontrolled. Self-mastery, dati topic tayo. Now, there are two things you can do with your sinful nature. There are two things you can do. One of these two, you can do with your sinful nature. Number one, you make this an excuse. Kat kunam, ako maaramid, ko agad kastuyak mo. Mabalbaliwak nga ro, kat kastuyak ako. You make your sinful nature an excuse. Kat kunam, ako mabaling ko akastuyak nga talaga. Rebelde, ang ko kaya nga tanglan dito, yung kastuyak nga talaga. Hello? You can make your sinful nature an excuse. Now, when we make it an excuse, what happens? This will hinder our spiritual growth. Mabaling nga, taltalong ka ko nam kat, awang maarami da, talaga nga, bisukol ko nam latan, di mo lang iwali nang. Na makpay kakabsat nga panunot tiyag taltalon deta. Diba? Ito mani? Anya nga panunutan tito, aya. No kuna deje karuba. Kumpad, nagadubisukol, di talon mo. Tisong bat na. Oh, mabali na. Talaga nga kasta, dalata bisukol na. Katikat kumawapan iwalin mo, danto manan. Apo, rason ti masadot ka kabali. Excuse day jayan. Kat no kunata itang rabi
Agbalbaliw kang kuna, daking kang balakadan, mabaling ko atakastuya kung kunamlata. You are making an excuse out of your sinful nature. Kat data kakabsat, ti talaga nga, nukuma agmasahe, data jay, pressure point nga pindutan tayo kakabsat, tap numang rik na tayo nga usto. Marik na tayo, di sakit ng, no, kasla masads kakabsat, kat apo, data man, sige mampay, uli, ibaybayag mo mampay, dita, nagmayat, data nga parte nga masakyan. Kat sapay da kastamot tirik na itang rabi ko ng pastor, sige mampay. Nasakit na dinggan, dito ibagbagang pastor ngam talaga nga, you're speaking reality and you're speaking, apo, pastor kalasyak, deta tuktukuyan ta mensahe. Kat, yes, I know. Klaro, kayat ko nga malawlawagan nak. So, you make this an excuse. Gaputa ditay kayat nga balbaliwan kakabsat. Or number 2, make this a reason to see your need to be filled with the Holy Spirit. Daytoy kat pagbalinan tayo nga rason, tapno dawatan tayo, iti panang puno, wano panang pabilag, iti Santo Espiritu kada tayo. Kat kunam apo, ano gutat dayti nga sinful nature ko, kas kini Apostol Pablo, kas tuyak apo, siyak kat dete agal-ala nga jak makontrol ta imak apo. Klepto. Apo siyak kat kwa managpungpungtot. Siyak apo kat numamasaktan narigatak na mamakawan. Siyak apo dete numay kasabat giving kat umiingar day pusok. Siyak apo DJ membro nga numay kasaba may panggap ti faithfulness kat kasla sumangdo jerik na, dumuklos di panunod ko. Kadijay mensahe ti faithfulness. Apo, amok nga hang kamay ayo kadijay nga rik na sinful nature. Duha mo ma-identify nga sinful nature, deta ipagarup mo kat mayat lat takakabsat. May rasonan tayo nukwa. We make an excuse out of it. But, when we begin to admit it, and kuna tayo, Lord, amok apo nga madiday to, ikat kasapulak, ti panulong mo, punwenak, ti Santo Espiritu. Pabilgan nak apo, do you know what happens? Christ will be magnified in your life. Isu nga kakabsat, number 1, kadigiti unag ti pagtangan tayo. Number 2, kadigiti pagubraan tayo. Number 3, kadigiti gagayim tayo. Ana, kakabsat, digiti ugali tayo, makikita ka din ni Kristo. Makita ka din ni Apo Jesus, kadagiti pa nag-ugali tayo kakabsat. Hello? Apo, pastor, sumaksakit sa di pa nang pisit mo, di pa nagbasahin kada kami. Mom, dapat ko naman ko, thank you Lord, Apo, makabangar dito yung preaching ni pastor. Nasakit ng, digito preaching ng uri na sakit, adinggan ng makabangar ti puso. No right tay spirit mo. Ngum no maditi spirit mo kakabsat kat dadda nga madit pa nagsaad naging kadeto. Listen, hantay mabalin kakabsat nga pagrason. Nga kala i-excuse nga kastuyak ngamin haan kakabsat kasi na-save tayo eh. Nakalawlawag ta 2 Corinthians 5:17. Anak ko na jay, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Ni Dr. Henry Brandt, may nga Christian psychologist, kat kuna nakakabsat, you can use your background as an excuse for present behavior only until you receive Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Mabalinte nga ibaga nga, una kastuyak nga talaga. Aging gana nga dim inawat ni Apo Jesus. Kasi no inawat mo ni Apo Jesus, at dabaro nga nature kada tayo. Kat daytoy ti masapulan kakabsat, nga makita iti biyag tayo nga kas Kristiyano. After that, no inawat mo ni Apo Jesus,
You have a new power within you that is able to change your conduct. At dagayam dayto yan nga bilag nga na Diyosan, tapno mabalbaliwan dagiti daan nga ugali. Uleg tupay aglupaws. Datay tuket din nga Kristiyano. Nakakita kayong ti lupos ti uleg kakabsat. Suktan nan jay daan nga anat naga na di jay. Lalat uno siksik. Oh. Kat datayo nga Kristiyano ay kat madiang nga ibagatay nga rod nga na-save tayo nga imawat tay ti Apo. Nga awamot makita nga pangbalbaliwan gayam ti Apo kada tayo. Nang runa kakabsat iti ugali. Because transformation manifests and starts from the inside out. Ado nga ugali ken panunot ti balbaliwan ti Apo no inawat mon iso na nga mangisalakan mo. Ni Sakyo kakabsat nga permit gamrod na. Awam pangiso katam. Kadagiti kagamrudan idi number 1 ni Sakyo. The most corrupt. DJ lang pa nakayasidig na encounter. If you have a personal encounter with Jesus, lusawan na kakabsat. DJ daan nga kinataom. DJ pan nakaamiris mo ti imnas ti kinasyasin no ni Kristo ti biyag mo. Kat kunamon, jakon kaya tay dati nga biyag ko. Jakon kaya tay dati nga ugalig. Jakon kaya tay dati nga kinataok. Kaputa ti Apo at dakanyakon. DJ kakabsat ti dapat nga maamiris tayo. Ante nga pagbalidan nga excuse nga kastuyak namin. Sinful nature DJ kakabsat. Nga masapol nga madinay ken makontrol. Oh. Kung anitimlahe, di libro ng spirit control temperament. Kung this change of behavior is not automatic. We must cooperate with the Spirit of God within us to experience that change. Masapol nga kas Kristiyano, mas sensitive ka iti Holy Spirit. Amoy di word nga mas sensitive, mas vulnerable tayo nga makarik na, makaamiris ken makasense, iti panang kulding, panang konbiktar, ken panang sagit ti Holy Spirit kada tayo. Gaputa kakabsat no Kristiyano ka nga pudpudno, ti Holy Spirit ket sagsagiden na kang kanayon. Kaslang kumati ubing nga talangkyaw ket kuldingam, hanga ti katusam, kuldingam ag-behave. Oh. Di ba? No kumati unag ti kapilya ket talangkyaw ti ubing, di na makatal na ket kuldingam. Anat kahit nang asawan, tal na ka. Kas jay ti Holy Spirit, kuldingan na kang kanayon ket dapat sensitive tayo ka dayjay ket kunam Apo, madinga talaga masapol mabalbaliwang kanyak dayto yung ugali. In Ephesians chapter 5 verses 18 to 21. Ephesians chapter 5 verse 18. The Bible says, ket di kayo agbartek ti arak. Iso an nabuslon. Ano ka ti nabuslon? Managsubsobra. Tinabartek kakabsat kadaglablabos no kwan. That's what it means. No di ket mapno kayo kumati espiritu. Deti pan nakapunno kakabsat ket influence. Maibaga tayo ti ugali tayo. If we are under the influence of the Spirit of God, uno tayo sinful nature tayo kakabsat. We can tell it. Verse 19. Ahaanan kakabsat. Ituloy tayo ito di jay. When the Holy Spirit empowers us, no ti Santo Espiritu kakabsat, kat ison tinang empower, amoy di word nga empower? Nang influence, nang tadbilag, nang tadayday nga parabor. We literally live the life of Jesus Christ. And that is what a Christian
Dapat dapat nga Christian behavior, Christian conduct ti may sa Kristiyano. Behavior ti may sa Kristiyano. Characteristic ti may sa Kristiyano. Trait ti may sa Kristiyano. A Christ-like spirit. Kat daytoy kakabsat, makita tayo nga bunga iti Galatians chapter 5, verses 22 to 23. Galatians chapter 5, verses 22 down to verse number 23. The Bible says, ngem ti bunga ti Espiritu, ano ka nasawan? Bunga ti panang-influence ti Holy Spirit king ka. Anat ibunga ti panang-influence ti Holy Spirit kada tayo kakabsat. Ayat, ragotal na, mabayag a panagitured, kinaanos, kinalaing, kinamanagtaleg, kinaemma, panagtepel, awan linteg, a maibusor kadagitoy, abanag. Di mo na nga question itang rabi kakabsat, iso di jay. Do you admit that you have a sinful nature? Do you realize that you don't have to make an excuse out of it? And do you want the Holy Spirit to empower your life? Amen. Di kito'y siyam kakabsat, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Di kito'y nga siyam. They are not weaknesses. Hanga weakness dito. Ayat kat saan nga weakness? Very powerful di jay. Joy. The fruit of the Spirit are 9 all-encompassing strengths. Strength dito yung kakabsat. It takes a strong man to love. Weak people hate. Weak people hate. But the strong people know how to love. Weak people worry, but the strong people rejoice. So, the opposite. Kitang tayo latang kakabsat. Opposite. Anot opposite? Ang opposite, ha? Pusit ti si dadamam-dama ka. Di kabaliktaran. The opposite of these 9 traits is actually the weakness or the trait of our sinful nature. Hello? Temperance is a strength. Lack of self-control is a sign of weakness. Weakness ata, di flesh ko natin or itay. Sinful nature. Di other definition nga nalaglagan, which is, hang nga isot dapat nga word nga usaran tayo, nga tapno lang maawatan tayo. That is sinful nature tayo, that di mo ko na nga human weakness. Ngam dapat ti termino nga usaran tayo, hanga human weakness. Sinful nature. Tabaga madamdama kat human weakness. Hanamot nga mai-emphasize nga sin gayam. Diyan lang nga weakness, sin. Ma-realize mo nga deta pa naggura kakabsat. Hanlang nga weakness no di kat sin. Iso nga hanlang nga human weakness, sinful nature. Hello? Deta pa nag-worry kat saan laang nga weakness no di kat sin. Sinful nature. Maliwanag po ba mga kapatid? Deta pa nag-disobey, pa nag-rebelde, kat saan lang nga weakness, no di kat sin. Kat no, ada pa nagbutang mo ko na po Diyos, ada high regard mo iti apo. Siyempre, it follows kakabsat nga kayat mo nga iwaksi, dahi nga basol keng ka. Kasi templo na ka ti Holy Spirit eh. Your body is the temple of the Holy Spirit of God. Oh. Kuna naman ang nitim lahi, kuna na, this is God's resource for human weakness. Uno sinful nature. That result from the fall in the Garden of Eden. Anak ano kakabsat, iti history na, dito yung sakit tayo. Diba no, da sakit mo kat damagan daging ka, apay adakad high blood, ninanang kang tatang mo. Trace the history because at that it is certain sickness nga hereditary. Amen ba mga kapatid? Tama, Lester? Magtad ka man ti may isa.
Hypertension. Sino kadakit da hypertension na? Maragner-nervyos. High blood. Di ka din kagpa-check up. Kadigitay doktor nga espesyalista, di kakasta nga saksakit. Di mo na nga damagan daging ka, history. Ninanang mo, ni tatang mo, digiti lulam, 2 parents and 4 grandparents. Because possible nga natawid mo jay gene. Isong ag-suffer ka, kadayta nga problema tabagim ita. Kat sa mo mabaling nga ibaga nga, bemlatan, kastuyak latang hypertensive. Matayak to matayak, haan nakakabsat. Isor, nag-diet kan, tapnon ti kasta kat kontrolom, jay sakitan eh. So, again, hantay mabaling, kastuyak latan, hantay ko na, no, dikat, adang or ti Holy Spirit kada tayon kakabsat, tapno ma-overcome tayo, dito yung makuna nga, human weakness, wano sinful nature. Nga ti history na kakabsat, kat natawid tayo, kada ijay fall ni Adan ken Eva, ijay Garden of Eden. Amom numayat ta puso magdingding ita kung permi nga madudug ka kat kunam apo, thank you, dahito yung message, malawlawagan na. Ngam numadita pusom kakabsat, kat ngumar-ngir tarik nam. Now, how do we overcome this? Dati makuna nga, spirit-controlled life. How does this work? Kasano da ito eh? Kunam siguro, pastor. Lagat na i-mention kon kadigiti mun una nga balikas nga na ibagakon kakabsat. But, dati ti maysa, kadigiti several nga kaslang panangtid ko ti sense na how the spirit-controlled life works. Dito yung kakabsat. All of the 9 traits are commanded of God to be exercised by every believer. Kaya muna nga realize ni Jai, day siyam nga kababalin, kat bilin ti apo nga masapol nga ikawas mo keng ka. Isot dapat kakabsat nga makita ti biyag mo. Love, joy, it's a command. So, ang mangyari ngayon, eto, the Holy Spirit enlightens us. The Holy Spirit, lawlawagan na tayo. And empowers us. Isot mangtuden king kasi ti influensyaan na ka. Oh. To obey. Digijay nga 9. He imparts this grace in our hearts. Digijay siyam kakabsat. Utos yun na dapat mong sundin. Kasi pati din yung sinful nature influence din nga at most kakabsat, isusursurutan tayo dayjay. At aditay mo't amo nga dapat gayam, every moment, i-exercise tayo nga, dete makigubal, jelasag, makigubal tayo. We are wrestling with or against our sinful nature every moment. Nga dete, kastoy latan, no di kat apo masapol, duprakit, dete nga sinful nature ko. Kalaibilang mo nga min isuna nga sakit. Nga nakana, nga no saan nga matratar kakabsat. Kat adot ramraman na nga aspeto ti biyag tayo. Oh. Apeno da diabetes mo kakabsat, sige kalata nga panganapangan ti kuang arod. Chocolate. Kat amom lang arod, kasla ko makadagay nga young people. Detang stage yung weakness yung ti aram-aram. Makikadwa-kadwa ka pelat na aram. Kasano nga overcome ang tatang arod, detang nga problema king ka. Naawatan nyo? Oh. Dapat makita nga deta nga aram-aram may isa nga problema. Hala nga sakit, basol pa'y. Di problema no hamo nga min amo nga basol deta kat kala okay latay ti amom kat kaslang walang deti gagangay haan sin. Because hangay so deta ti kayat ti apo king kang isut mar aramid. It's a sin. Sin is sin. Hello? Now, when you realize it's a sin, and just like that sickness, anak ko nam, ako isardan kong orti mangan tinasamitan. Ag-exercise ak nga everyday nga rodan. Uri jak kayat ti parya, mga anak ti paryan. Agmula ka pa iparyan. Ano pa Inaldaw nga, marunggay.
So anat sumarno nga sakit mo? High blood. Apay nga high blood ka? Marunggay marang. Kasta kakabsat ti dapat panangamiris tayo ti panagyan de ti biyag ti nga kas Kristiyano. Ma-identify tayo pagdasigem the sinful nature kundi new nature pagdasigen tayo. Kat iso deto iti objective deto nga message ita nga rab mesang objective deto nga message kat sword ko na ta Bible ti Biblia sword of the Spirit. Kaya nagakabsat nga ito ti naggidyatan iti kasla hairline ko ti paggidyatan ng idasig na kakabsat. So dito iti may objective ti message tayo, mapagdasig tayo dayjay. Sinful nature kundi new nature tayo nga Kristiyano. Kada kay agbuy-buya ta live stream, ag-comment kay lata kakabsat no mabendisyonan kayo. Amen, pastor kunayod ta tapnon di kasta ket ang kay agul ulimag dito ta no agul ulimag kayo ket adadda nga gundawayan na kay ni Satanas. Ag-amen kayo. Amen. Di kita datasum ka thumbs up nga thumbs upan na eh. Pay so reality, no Kristiyano ka kat amom deto nga talaga ka peso deto yung kakabsat. So, command, kung na tayo kakabsat, command. Okay, for example, love. Anat imbilin tiya po kakabsat. Love God with your whole life. Anak kakabsat ti sinful nature tayo. Kat hamot nga ti apot iyon unatay no daddo makakabsat at ay sumot ti kayat jelasag. Ngam anat bilin ti apo, love God with your whole life. So ti Holy Spirit kakabsat every now and then kuldingon na ka. Insukat nakmanang kuna ni apo Diyos. Daman in priority nga sa baling hanggang siya. Why? Kasi naglawag ti kuna ti apo, I am a jealous God. Jealous, why? Because of the issue of love. Anapiti ko na ti apo, love your neighbor. Nangamin, dete lahi nga na mabalikas ti Ellen kakabsat. Ha? Japanese. Rab ko na JL kakabsat. Oh, how I rub Jesus. Pagtakawan naman ni Apo Jesus ang kakabsat. Angam siyempre, aming kadinga karubang kot na sayaat. Kaibig-ibig. Hindi naman eh. Pero anong gagawin mo? You're a Christian. You're to love them. Wala, deti pa nang ibagak itat tagakabsat kat dumanon king kan iti mensahe ti Apo personal. Love your neighbor. Ayatom ti karubang. Don't rob your neighbor. Love your neighbor. See? Love your enemies. Gasam ta ko na ti Apo, ikararag mo, dagiti bumusor king ka. Amom ti bumusor, makapabusor. Bumusor, busuron na ka, makapabusor. Ngamanak ko na ti Apo, love your enemies. Love your wife. Oh, husbands. Hello? Love your wife. Ano ka nasan? Dito, love your wife. Be loyal to your wife. Awan sa balin. Iso na lang. Yeah. Love your wife. May titangad ni Tito Ray, ha? Talagang amen. Love your wife, Tito Ray. Oh. And be not bitter against them kung ano ta Bible. Love the brethren. Oh. Ada digit spirit tayo kung ano may tayo. Digit kasla awan mood mo nga mangpansin takabsat ti Apo eh. Sinful nature deta kakabsat. Kati ko na ta Biblia kat love your brethren. So, uray mo deta, musta brad, kung ang pagunyam mo ta na. Hello? Baka nanipod ang ruging ganata, di kayo pinagin inuni. Although the social distance yung kakabsat, mag-inuni kayo mo ta, amen? Mabanglis na ka tayo. Hello, Brad, ko na mo, takaabay mo, sakbay nga gawit. Di mo lang amo, baka isot maudi. Alagat na, handay karkarada kakasjay. Hindi ti amo nga ron. Nga ba, dati time kakabsat nga, siyempre,
Hanmat ka deti kaguram, ngam awan lang king ka dayjay nga kaslang puso kakabsat ngem. Kuna ti Apo love. It's a command. So anak ko namitan, Lord, deti imbilin mo nga love, no kitak iti sinful nature ko, awan maitid na kanyak nga tulong tapno maaramid ko. Dueles no good thing ko na. And then you begin to say, Holy Spirit, empower me. Tulungan nak nga rod, Apo. I-impart mo kanyak dahi nga parabor. Tapnon uray kaanuman ken kasanuman, Apo. Maipakita kadlatat panagayat. Kaisot inbilin mo ngamin kanyak. Ngahan na kaya, deti sigud nga katataok, saan na nga kaya ti ag-comply ka deta nga bilin mo, Apo. Is only by the power of your Spirit. Kasjay, that's how it works. For example, joy. Joy is also a command. Anak ko na the Philippians 4:4. Rejoice in the Lord. And joy can be a result. Di pa nang surot mo, ti pagayatan ti Apo. Oh. Another is peace. Dahil dilat may katlo kabsat ng siyam kami hantay ko ang aminin ta. Ipalubos ti Apo. I-discuss ko kakabsat no hangaton Domingo, baka Wednesday ulit. Napindas nga dugdugan deti nga lesson. Talaga nga malibtawan tayo ng deti ti number 1 nga masapol nga ma-check ti biyag tayo. Ugali kakabsat. Ugali nga talaga. Peace. Peace is the opposite of worry. Oh. Egat no inkararag nakita nga nagpreach sagat Apo maragsakan kan Lord deti answer ti prayer ko. Ikarkararag kung empower mo ni pastor ket permimat lang arod Apo panang empower mo ita. Alaw no mapiti kas tagat gusto ko na ito nga message. Peace is the opposite of worry. Dilasag tayo iso ti ag-worry, iso tagdanag, agpulkok, maburiburan, marikutan. Ket di na ma-identify ti kaadwan dedi kakabsat kastuya kami nakapuyak maan. Adda ka DJ flesh tayo DJ kakabsat. Ket kunana God has not given us the spirit of fear but of power and of love and of a sound mind. God wants us to be ruled by peace. Let the peace of God rule your heart. Kunana di Bible. Dapat tital na ken kapya ti Apo ti agturay kuma iti biag tayo. So, no utubom dito kakabsat nga traits no characteristics. Listen, these traits make us dynamic overcomers and initiators of good works. Hamo maaramid tinaimbag no awang king ka dito fruit of the Spirit. Dede ko na ti Biblia nga, you must abound in good works. Agsilaw ka and men will see your good works. Hantayo nga maipatungpal, dayjay nga good works, nga ipakita tayo ti pada tayo nga tao, no awan daytoy nga galad nga na espirituan kada tayo. Di ayat, di rag-o, di talna. Ken amin ang kakabsat. Nalawag ba? Deti nga trait ket saan lang nga reactionary trait. Ano reactionary? Nga no, the sitwasyon ket ag-react ka lang ti ayat. No, you are an initiator. Wherever you are, no, under the influence of the Holy Spirit ka, ikan nakatiapo ti na Diyosan, nga idea no kasano nga ipakitam ti ayat, you are initiator of good works. Wherever you are. Because you are under the influence of the Holy Spirit. Pampanunutem, kasano ka nga makatulong ti tao, kasano nga maipakita na imbag ti tao, nga minagububog iti ayat ti Apo yan tapusom. Initiator of good works. Dito church, kasta ti dapat nga puso tayo kakabsat. Hanting urayanan nga dete, mabitag tayo pela yan ti pulpit sa ati ito, aggunay kakabsat. No, adaking ka ti fruit of the Spirit, agsapol ka, ti mabalin mo nga itulong, panagserbi ti Apo, kat kunam, Lord, I love you, I love my church, I love the ministry, Lord, what can I do? See? Kasi adayat di puso. In conclusion tonight, conclusion pa lang, dito kakabsat kat introduction pa lang message dito. Amen.
Let me share you as I close tonight, 5. Walang dito yung absat. Biblical advice. Nga tungpalan kan aramidin tayo. Tapnon ti kasta, ma-exercise tayo ti spirit-controlled life. Just copy it. Nohan yung kopya nga listo, picturein yung kakabsat because yan yung merit ko. Number 1, admit your weaknesses and bring them to the Lord. Apo ko nam. Hanla nga ibilang ko nga weakness, basol pa'y gayam deto'y apo. Katagbasbaso lakking ka, no itultuloy ko nga kastoy lat ti ugalik apo. Agbasbaso lakkin ka. DJ ti kabsat ti talaga nga makakumbiktar nga truth sa jay eh. Hanla nga weakness eh, basol. Basbaso lak apo king ka. Nohang ko amot mamakawan. Agbasbaso lak apo king ka. No haanak nga agpakumbabagat deti lata pride ti adda kanyak apo. Agbasbaso lakken ka apo. Agbasbaso lakking ka apo. No ipalubos ko nga iti fear ket isut manglapud kanyak nga agtulnog ti pagayatam. Agbasbaso lak apo. No saan ko nga ayaten iti padak nga tao. Agbasbaso lak apo. No saan ko ipalubos nga ti rag-o ket isot agari kan tital na ti agari ti biag ko. Agbasbaso lakken ka apo. Ket kayat ko nga ma-overcome daytoy nga banag ti biag ko. Ket Holy Spirit of God, I pray that you would empower me. I come to you, O God. Amom, once nga inaramid mo daytoy kakabsat, mariknam nga kasla mailapsot ka kaday di panangadipen king ka, jay ugalim nga daan. Kasla aglupos ka no kwa kakabsat. Ket ditan nga mangrugi, itikan kanayon nga panagipagpagnamon ti Holy Spirit, kasarsaritam ton nga kang kanayon, saan nga italumitim mo ti bibig mo, ngam ti kaungam, kunam to manen apo, daytoy manen apo, masuutak manen, ket tulungan nakadi apo. Number 2, pray daily. Pray daily. Agkararag ka nga inaldaw. Apo, ti weakness ko ket nalingak ka mang chismis ka ruba. So, ubra ka bigbigat, no apay nga gusto, no apay mong ngamin ka kabsat, ay nagbay ti apan makikarkarubag, dingding kag ti chismis. Ngam apo, kayat ko nga maikat kanyak. Number 3, continually yield to the Holy Spirit of God. Continually yield to the Holy Spirit of God. Anat yield kakabsat. Pabusoy mo. Pabusuyam ti apo ti biyag mo. Amen. Bagaman ka dita kaabay mo. Pabusuyam ti apo ti biyag mo. Number 4. Learn to imitate the Lord's Prayer in the Garden of Gethsemane. Sursurwem nga tuladen di kararag ni Apo ta Jesucristo di hardin di Gethsemane. Nganak ko na, Ama, nula ko mamabalin, nga sa bali, iti uminom ka dito nga kopa, ti panagsagaba, ngem, saan nga ti pagayatak, no diket ti pagayatam. Not my will, but thine be done. Deta sursur nga ikarar ka kang kanayon, Apo, itanga ka nito ko nam Lord, saan nga ti bukod ko nga kayat, no diket ti pagayatam, isut masurot ti biyag ko, Apo. Amom, aging ngahan nga, ang nuna kadakingan anak, no mo ma-realize deto, narigat na ka nga isurot na ganak mo. Narigat ka nga dumngeg, iti pa magbaga, kasi ngumer-nger, jay puso makanayon. Because you have not learned to identify jay sinful nature, nga isot ngumer-nger, ngam jay new nature, kat isot dapat nga manifest. Number 5, acknowledge the Lordship of Christ in your life. Acknowledge, Apo, saanan nga siyak ti, mangiturturay ti biyag ko no diket sikan, Apo. Oh. Young people, are you listening? Amom ti may nga manifestation nga spirit-controlled ka, di obedience mo tinaganak mo, kundi pa ng honor mo kadakwada. Kasi that's the command of God. Children, obey your parents in the Lord. Honor thy father, that's the command, very clear. So when you don't do that, you're sinning against God. And what is influencing you? The sinful nature. That's pushing you to do that.
Kat ana iti mang papapigsa ta sinful nature mo, nga mangituray tabiyag mo, maybe your friends. Maybe your friends. Mali ang napili mong mga kaibigan. Isudat mang papigsa DJ sinful nature mo. Isudat mang feed the sinful nature mo. Oh, so I hope tonight kakabsat, dating a message, mangtad ko mat revival ti spiritual life tayo. Kadagawid tayo kakabsat, nga numampay kasla na danog-danog, ngam saan nga nabugbog tiriknam, no dikat na masahe. Nung nalpas tayo masaheng kakabsat, umangas kat na unag. Oh, anak ko na, tumbigat manan. Gustom ti kasto nga preaching no Kristiyano ka. Amen? The Spirit-controlled life. Kada kayo ngagbuybuyan ta live stream consume tonight, kabsat. Post your comments. Tadi kayo mo't bang agamen dito, agamen kay latat ditan. Basa amin to no damdamag at makita kakabsat, digiti panang bless ti Apo ka, digiti puso yung kas sa in kayo panagdingeg itang arabi. And all of God's people say? Amen! Paunay kan kakabsat. Napadasan yo't nagpailot ti panakabulon kakabsat? Ano trick na? Nasakit? Ngamkalpasan na, idi agimbag. Mayataon. Kastamot deti kakabsat. Maililot tayo. Okay? Nasakit ngam isot pa kaimbagan tayo. Tumakder tayo kakabsat. Every head be bowed, every eye be closed. Let me ask few questions tonight before Pastor June will pray for us. Itang rabi kakabsat. Si anugot kakadi. Iti panunot ti pusom kanti amin na panakaawat mo. Nga jay daan nga ugali kat iso jay sinful nature mo. Raise your hand. Nga itang rabi ikunam, Pastor, pray for me. Pastor June, pray for me because he'll be praying in a while. Taday iti kat kaslagayam may nga sakit, may nga bisukol nog taltalon. Kat masapol nga ma-overcome iti biyag ko. Aglupos akti daan nga ugalik. Kat makita ni Kristo dapat tibiyag ko. Raise your hand. Amen. Pastor, pray for me that the Holy Spirit will empower my life. Sapay ko matakang kanayon, tatamani po dita, si papanunutak, iti panangkulding ti Santo Espiritu kanya. Let's pray tonight. Pastor June, please pray for us. Apo Diyos nga na langitan, nagyaman kami unay itang arabi kat kas anak mo apo, mabigbig mi nga, haan ko man nga dijay daan na kinatao mit mangituray. No diket iti baro nga kinatao mi apo. We should live a spirit-controlled life. It is no longer controlled by self, but it is through the control of the Holy Spirit of God that bears the fruit of the Holy Spirit, which is joy, love, peace, long-suffering, gentleness, meekness, temperance, faith. Tanda kiti dumapay apo. Dahito 9 apo, iti Galatians 5:22 and 23. I-review mi ko mga naimbag apo, tada ito iti kayat mo apo, nga ibunga iti panagbiag mi kasmay sa nga anak mo. Ket apo, han mi nga maaramid, no awan iti kooperasyon mi iti Holy Spirit of God. And tonight, Lord, we admit that we have our own weaknesses, and we will come and bring them to the Lord. We'll commune with you, and you will change these things, Lord, in the power of the Holy Spirit of God. It is not our will, but thy will be done. And you are our Lord, and you are our God, and we need to live a spirit-controlled life. Apo Diyos, tulungan dagiti amin nga nagdengeg, dagiti agbuybuya, ti live stream consume, nga ti kararag mi kumaitattarabi, dear Lord, Holy Spirit of God, take control of our life. There are areas of our life that needs to be changed. I-identify mi kumadagitoy apo. Ta iti inaldaw kat isuda apo Diyos iti mangted iti sakit kada kami nga na espirituan. Yes, tapno saan kami nga dumakkel. So nga ikadam ka didagidjay, agbabawi kami apo, kat dawaten mi ken ka nga iturong ken idalan na kami apo Diyos. Kasmanen dete devotion itatay bigat. Amen.
Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yes, wenabo. Tanuman pa'y apay nga magna kami pelang itisip ngat apo kan sirsiraratan mi ti dalan, agsipod daawan iti lawag iti saom nga mangiturong kada kami. Wenabo. Ket no ti lawag ti saom ti mangiturong kada kami apo, namnamaan mi, nga saan kamto nga magna ti kinasip ngat, no di ket nalawag apo iti dana nga isurom kada kami. Alawan apo, agyaman kami iti mensaherom, ti Pastor mi, Amen. nangidanon tayo ti nga message. Dear Holy Spirit, adadapay nga lawlawagam dagiti puso ken panunod ni Yes, Apo. wenabo. Tapno maminpinsan ti panagbalbaliw, ket iti panagsao, panagaramid, Apo Diyos, maidad ko mga pamadayaw itanagan mo. Dismiss us with your blessing tonight. Thank you for your faithfulness. And Lord, thank you for everyone that had heard this message, not only that we should be good hearers of the word, but doers of the word of God. Bless everyone in a very special way. All these things we ask in Jesus' name. Amen. Amen.